نوفمبر ولما زريغ نوفمبر هكي سيدي باسي أثيد ناوي كامي مالي نوفمبر يرد خفير يفرز بريد ملال مدن غير ندت مسخير ما دير جاز نرزن نوال أقلغ التي نتفكير أرثورة لدي السوال أرثورة لدي السوال مبعيد لدي جارثي غري أستنيض يبغى يوغال نكوني ذاينين نتمني ما يقيم دكرا بوال أرسا مازال تفري أرسا مازال تفري عندها غيجا مازال يون يغول ربي ويضي راثن دلمال ويجي وغرنا رومي وريد سنن ميقفال وريد سنن ميقفال وريد سن صلاة نبي السنن كان ثينا بوزال الدزي يرنا غذ مشحنا خال اسواسيسو كد خنوي غذ مشحنا خال اسواسيسو كد خنوي. Mon colonel, vous avez fait 7 ans de guerre. Vous êtes prête à recommencer? Oui, j'ai fait 8 ans de guerre contre le colonialisme. Si le gouvernement algérien décide à remplacer le colonialisme, je suis prêt à faire face. C'est après avoir réfléchi que j'ai décidé de me retirer et de prendre mes responsabilités. C'est pour défendre la dignité et l'honneur des moudjahidines, des militants qui sont actuellement dans l'angoisse et dans une incertitude. Des moudjahidines, des militants, après avoir lutté pendant 8 ans, se trouvent actuellement sans logement, sans pension, sans travail. Et beaucoup d'eux se trouvent dans des prisons. Je ne veux pas faire couler du sang entre Algériens. Je l'ai évité déjà. Je continuerai à l'éviter